Makuro matware misiabu. Ya ndo gani magethia gwetha wari na kuria mayolo. Yes. No mo Kari. Ni koragwo a big deal. Yes. Ni mari kuruta mundu mwe wa kwira andu atiriri. Gathaiya. Oi. Kari we guku. You know, of course, when your pocket has something, yes, you can you can get services. Yeah, definitely. You can even procure family members to chaperone you anywhere. Yes. Bola uko na ndo. Yes. Wakuja na mando. Yes. Nimuramenya sana itwego huku. Haya rokire ri. Okire last week. Mwana ucio wani ndimo misete aracoka ri. Dimenyete wega. No ndirona ta guikara ati muno. No ngionokite guku ri. Ni akuri athi guku. Marokia na ciana. Asa kwa twikire marwa macio mati. Atira kiro mihuri. They'll be sprawling in. Ari ari maikara ko legally. To kwa ari magiuma ku masigeso. Wala mau ase. Ithani ya irogo. Maweithia i. Keithio tuhangange. Ni turiuka. Mere no turetha indo. Yes. Ni cia ndege itaiganite. Yes. Me akwe, and you know they have very wowing stories. Na muikalezie na kasi ni wako korwo majuri. Heto story aheanaga. Agakuneka gaku. Neo akuneka tondu wa riri. Yes. Mundu bwana ni athiete continent. Yes. Na ni ukwe maundu makuria timo maguku. Niguo. Maguku kihandu ni uthura mera maundu moi. Yes. No makuria riu ni agukiria andu. Ndio. Na mundu wakwirire agithie kuria ati aguthondeka marua oke akuhikie. Be prepared for a surprise. Kwani mimi wasiri nikifika tu hivi ba nikubali per citizenship. I'm coming for you. Kwanza kama huu kwa umeoreo tiale patakuwa pangumu. Yes. Kidogo. Ama kuna mlembo alitoka kwenye Lugongo ambaye mlikuwa na undugu wa upendo. Akakwambia penzi letu kamwe harito sahaurika. Hata niwe nishi habari ndakufikiria na kukuwaza kila ushao. Maogo. Wendo utagete muthingi murumuri. Iyo wagwetherera. Ungikira Maria ri. Seas. Yes. Ni huwa na ihenya. Narua. Yes. Especially ru mihaka yakinya ni continental. Yes. Ni huwa narua. Yes. Oh, if you are there sitting expecting your girlfriend that you alienda kusoma miaka 5 ndio analundi sasa na wewe ugali una subilia doa. Ni fisuli tukutayalise. Hizo pigu za maisha unazostarajia sipatie polisi wafuge watu. Na ni vizuri ujitayalishe moyo, kwa hivyo huenda akaja na yule wako naye kwa wakati huu. Na jambo hilo halitokupeleka vyema. Tueni ase mani ya leo na another, the new world order. Yes. Hani omeuka kumuru lugu moku yuhoro wariri. Actually okoriwa nemwana nagana njogona kou. Nitwara nake spring. Yale season ya spring. Tethi feelingi. Spring ni riri. Around January ne hawo. Not January, actually from March there. Ni itako spring. Lugu koro na riwa kori amurimo. Unitwara nake spring. Tushika tukishemuni nake hidi ya fall. Iyo nao nindu. Fall ni riri. Nidi presidaka, you know, itako autumn. And then itako autumn. Ni presidaka winter riri wana gamiti yago yama huti like that. Nika kashoka kuke snow. Ate snow. Kuko kuhana fridge hidio.
literally na nikio tukaga December kweherera the the extremes Kagwa moikara barafu-ini. It's like that. Hiyo season zile shikora kama unaleta njeto kwa America. Njeto kwa either spring or summer or fall. So the winter na nego gutideka muno. No me dress code taro thirikari ni roraga uri kiraguo ciana especially during winter. Ate thirikari ni roraga ati tubikire mwana ro ati agithi na imira. They don't like allow imira. Thirikari karorora humbatiana ni roraga tondu na ni kuhete nguo thirikari no yo mwana waku kou marere in case they feel mwana ucio nduramurora wega especially during winter kou matiko corruption kou ugikorta wina mathina guo mareri they can take your kid to foster care it's so really kou no mwako be very careful especially during winter. Like on a baby primary, it's not allowed. It's not legal. Nguo Karia Njahi ahuya woko tiga kangata kiari Nani yesia bure. By the way, on a cool America, by the way, Antire, on a mwana atakinyetie around 3 or 4 years re. Etoge monyi ta ate ha bere garine. No mwaka ikare gete yake special na kioho na mushifi na taka ikare ha bere. Nego kore it's illegal, it's a crime. Now ko tikora for the varavara is cameras. Wego bakodo igwete ko mwana tangikuo na show Dingyo ha mwana wani na juka wa yundi ne onyitwo it's not legal make joria ke No, we are about to buy that via and they are welcome. Karibu sana. There are brothers and sisters. Na moyo kena indo. Yes. Hau mono rogo thutha utikaire wega kimbia. Yes. Oko he mama guo ukora kuria rogo mukia na kopia kega ka baseball. Yes. Ega kopia ka ngora ya kuria. Yes. Kare cowboy. Yani. Awa eno ya $1,000,000. Eko go to hagona matha. Well, it's like let's say like $10. Icio nĩ mbia ta cigana cia gũkũ Kaiga ametifagira mbia ineo nĩ ngiri ya matano ithaa ngiri ya matano nyiwĩra ũrĩkũ hĩndĩ ĩyo ĩyo nĩ casual labor tarũkũ stack fruits matunda gũpaka ikondo koroga we don't like do korogas go koroga on a heavy equipment ya go koroga so basically we kira no ku monitor otire geciko mutumia muthuriwe aranja kone riria wari munini ndaigua thiina kuu tungire indo-ini ongethie na kuu thukuma mwaka wa kuu no urituhira thoguo kuno mundu akurihwo ngiri ya matano ithaa na thongo jiwa ni mahea mundu irio whatever we are matwendagiria wa what is this called all time daylight what is something they call daylight yaga irio kora ne gotukire ne thaa ithatu cio tuku no kwina otheri phenomenon yo nime uko gutwenderia guoya nayo muno kana makuyagira video thaa ithatu cio tuku na ni otheri na gutire nduma yes ende karibuni sana welcome back home na wale wataweza mje na mjue huku kuna kanino kidogo na ni vyema pia mkumbuke kwamba tunalisisi ni walipa kondi hapo mno na mtakuwa mkiongeleshwa na drop out asubuhi Next Friday ni mweri 1
Yes. Friday ya kiumia giki kingi. Twaingira December ri. Uguo muthi ni Friday ya mwisho ya November. Yes, as we speak. So next Friday will be tariki moja. It will be 1st of December. Yes. Na kwaingirwo December maundu na muni matengelaga. Muno. Yes. No, actually 1st of December iwe kidogo Jamhuri. Yes. Kidogo iwe acio Christmas. Acio ndo remo ya rutha December kiwira ri. Ni maigua a little wasted. Tondu menya igithira. Tidare karia kuya rutha. Apana. December. Yes. And ugia rutha December ri. You are going to spend heavily. Heavily. Yes. Heavily. Yes. Not only festivities na cio nyingi muno. Actually this weekend there are very many events. Weekend you don't know where kari. Yes. Heavily packed with events. No. Ya tariki igiri, ya tariki kenda. Kwaja is those three. Acio kwaja riu tariu ya rucio na Saturday wegiri. If you are going up country for an event, plan accordingly. Yes, please. Ni haria ukora andu na indo matwarete ngari ciothe gicagi makahinga the small resource. Yes. Ndoni haria hena interchange ya haria tetu agaguthie. Au ngari ngeigira na inya hau round about yo ni ciahinga. Riu ni ukoraga riri events nacio ni ikiri themes. Yes. Ni ukoraga either ni uhiki Roracio. It's about that time we do festivals ya gikeno. Yes. Na kwina Roracio kana mohikiri. Gucoke riu ningi ukiri magongona ma ithemba. Yes. Kwaja mau ni majitio rende tariu ria Sir James, the twins, and they passed very well in KSP. Yes. Congratulations. Absolutely, congratulations. Well in. Riu magongona namo nima? Ni maingi. Tariu ithemba gwiciria thaa ici ni tani nejetetwo around 19. Yeah, this is that season. And most of them are on the same day. So you will move around. Nori magongona ta mothoni na mohikiri. Magitumagirwo nguo. Yes. Ni mako theme. Thaa ici as we speak ri, mafundi ma nguo ri, they are having a field day. Actually na riu mafundi ri. Yes. Ni ukoro ni wa engage kafere tondu riri kwajia ko engage thaa ici ri. Yes. Takuwa gumu kidogo. Mafundi na mori. You know, fundi kwira oria mwega ni kinyuthi. Ndagetiwo na mutwe wako. Fundi mwega no kinyuthi. No, we have some very good ones, but sometimes they also get overwhelmed. Yes. Uakora oya cia mohiki mana. Maroracio matatu ni cirani riu wina igongona ta rucio na ni umuthi ri fundi no akwe pressure. Tariu tuge for example wina ruracio rucio. Yes. Ni engage ta fundi. Yes. Nginyagia thaa ici thaa kenda na ndeka 45 ri. Tari arakwariria uramuru ukaigua tiriri. Sorry, the mobile subscriber cannot be reached. The mobile number is out of service. Kwaje riu ni haura mundu. No ekuhe ituanda. The mobile number you're calling is temporarily out of service. No. Hau ni ukamucaria na makinya. The mobile number you're calling is temporarily out of service. Waja ba kwiyariria. Ukare muguruki. Tainei. Ndagora fundi no agwikithie PE. Akurira kindu riu 5. Hindio ni ugurukire ginya ni muthire iziri. You see for one. Mwagura ready. Wina pressure yaku kiumbe. Yes. Haya andu aria riu ringi ni wahetwo wira ucio ri. Kana andu aria mwagituma nguo nao ri. Ona matire ma fit. Yes. Ni marakuria atiriri munene niki. Niki we fundi. Atathaboti hanini. Tareke ai. Ugacoka ukagura namba ya fundi ringi. Fundi akorea riu 5 win. Kaigua munene. We niki we. Munene cia nduraje tabe. Orera we nguo ikiri sawa. Ci sawa. No muko mwe hakuhe mukenya market. Mwegerie kana haria muri. Mukona chances cia nguo gukorwo hihi ndi kumuigana ri.
mwezima ri kaba mocio kanere muthieko wa bundi kaba tuthime twi gwake yes ndakwa nduka icio cia bundi to tikonene ri muigiraga in tons munene Nguo ikiri sawa niki leke pressure ungiona ite ndirakuhurira ri maundu me sawa ungikwira kwa ndiri gifungo uka na ndukarute ora ndukarute munene zero bera gifungo iki haha kiri omwire muikania ni uriku ne muikania ndararia ni uria ihuritie ndumuona mzai uria wacomoka yes mukiri wima mwe wima ona goda nengera mwecimu wake ng'ara ciao mauma haha mumurakaragira no eventually mukona muoye nguo inyu mweke atia mwethiire ithayo ni iyo ni category 1 category 2 ri there are those who remarkably tempt fate and attempt to stop reggae makamwira mukiwa muingira kanitha rucini gakorwo hau mukiuga muingira kanitha muiki ararutwo nyumba thaa cigana mukamwira nĩ itherũ wĩna rĩo wekogurukaga amĩrĩria uga igue ngoma mũndũ and they seem very immune to your anger issues. No, they don't buy your emotions. Ono rakara maita mana ne kuona ati ndaramakio ne kurakara gwaku. Ona ndororo cio tari undu munene. Okamuri we ole kuta. Ndukira kwira no ndukira. Asa sege ka atiriri sei. Sei thindira kwira mukiuga mumenyo muike umenyo bari. Muthuri maracenjeria ku. Ace tiga manegene daddy. Emoda negena goguo daddy. Na negena goguo ne ndu cio njira be. Acha daddy ka atiriri. Ile muramuruta botera. Gakoro hau 6. Mutionaga toro. Ndungibona. You can't. Ndungibona. Oka gacire hau. Na okagia na mafundi make. Gwiciunuragwo. We gwe kundu ngikora mundu muru. Awiona ke ni ararugamia rege yaku. Unyitithanio na ruthingo. Acio ni category 3. Mumahura irathimo roci ni ukaigwa ni ukuguruka. Akamba kumuimbira. Mugetha alternative na mugathie. Akamure akauga atiriri. Samu. Oka ufundi cio kamba kaheyo unprintable words. Tutangigweta radio-ini. Cigo itangimemerekio. Tutigatuike ni actual drop out. Akamura thimo. Nguo aratumagira haria retail. Kana kuria gikomba kuria gwa thamaki. Yes. Ndakonda cirekia mwiha. Totigithie kiria giki. You already in a mess. Agora atiriri. Ucio ri pressure yake iguru muno. Agethongi. Sam. Mani niki mani thugithite maundu muno gukumeni. Ekai atiriri. Uthoni muguthi yako. Kundu turi muthoni turi thira na gukumara gwa thiini. Stop ofa iha. Keno. Aria muramba stop ofa meeting point. Sawa. Okay. Heitha. Ndirakuheitha tena andu ni maumite. Riu ri ndakwira uheitha uria kienda nyumbuke baba ona haria. Makosa ishafanyika. Aya sawa. Kira kiajuke. We marithie murio uguo. Riu werwo uguo ri nderaga andu aya. Tondu no marakara maita ke? Maita meri. Yes. Kana merute mathata nake. Wona abundi oka hau.
mukonoka na gacienta oire ka bara akamuonio nake nĩ akũmĩkĩte effort ya kũrash agoka hau ta amũhe nguo ta aramũrehera nguo ũhiki wa next week mwethimei nĩ ambaga kũgĩĩo moko nĩ atotagio atotagio nginya akagĩa thigari inaendelea hapa ni hao wananipiga sijui wananiuliza nina miguu zao nimewaletea kwanza huyu mkolino ndio ananigonga nako na kilemba sasa wananiuliza nina miguu afisa nguo ndio hizi na hata ni mzuri kuliko vile walilipa hapo warudi wanipige wanipigia nini hajamaliza malipo sasa hata ile pesa alikuwa amebakiza anasema hawalipi akayo mundu very reasonable akauga atiri tondu thime irakiri hori inyuĩ kirai ke na nguo nĩ cioka tondu muikari nĩ mbaka akauga atiri ndigũciĩkĩra gĩko taki rubbish ndĩrakwĩra pressure ĩyo ndĩkoragwo njega ona hanini ti nini na ti njega ũcio wakũrehe harĩa ũguo along the way rĩ nĩ agĩagwo moko nĩ agũtukanio na tĩri nĩ atangatangagwo hiethea na akageithio na ndagĩagwo moko nĩ mwene igongona rĩu nĩ handlass cia mwene rĩ nĩ onaga he is part of their mess na arenda gũthigitha igongona rĩao Never mind, there are some very good fundis, very efficient and very timely and on point like a decimal. No kuria mwe. No makwamba tia sukari zemani na subi. Hakuhi wapi atwaro thibitari. Nĩkureca kwambata. Ati mweha. Miru nimukinyete cuka. Kegure. Useless. Wĩra na ngoro kura ũke tũkũgie maya ndĩthake elfu ya Isuzu acio nao rĩ tirori-inĩ ti pick-up-inĩ me hau ũguo in between they are somewhere there kama pick-up imeomoka ni kama pick-up iko na cabin ya lorry no ile magia ile magia muno ndio tumerigo toto ni natuo ri he murigo ta gikombora lorry ngima tondu is a waste of resource ni twero futu ni tukua tailor ki uguo na nigakuwa ninge murigo munene ukira pick-up ni gakuru ma ukira pick-up niguo kire category ya ka elfu ga ka maguru ma dabu no ni Pato ri ni ndereba wa lorry ici cietagwo long hole oh yes aria metagwo a masafa yes nĩ mũ masafa na masafa rĩ matigĩthiagwo nĩ ĩtagwo lorry no ĩtwaragwo ũru ĩrĩkũ ya construction ĩturũragĩra tata tata tia masafa ĩyo nĩ ya saiti nĩ ya kware saiti na masafa tio adai actually na masafa nĩ makaga kidogo no kwĩ ndai cie mwĩrĩ mwega ihinga mũthanga wa ikamba wega rĩu wega wa ndai nĩ ĩcokagio riko ĩkaheo riri mwerũ ingĩ ngĩtwarwo harĩa mũkũyũ hutahutio rĩ hutahutagĩrio hau mũkũyũ mũkũyũ nĩkuo kwĩ ngaraji nene ya ndai nĩ ũiguaga he ndai yokire hau yararĩirie matukũ ona ĩngĩgakinya tondũ yaumĩte Eldoret ndirwo kĩ ndirwo nayo rĩu Pato atwaraga rĩ lorry cia masafa ĩno ĩtagwo Actros 3340 ũcio nĩ mũnyama yes and the Actros 3340 is not a cheap affair machine ĩyo ndĩrĩ raithi kongo gego ikari ĩtondũ ũkĩgũraga kongo gacoke gagĩtumĩrwo body the ZB yes oka kendo 16 to 20 million yes
Keu nä kä ongo gä theri coke å turithirie rä u turera yana nä kä o rå gongo kwä ra naguo kä ndå nä kä agä a goro må twe wa rori. There is that saying. No, they are very right. Lendia ta må twe wa rori nä guo cio ndå rä raithi rori iria ciahåkanagio guo rä nacio tia tondå nä Actros, there are some Volkswagens, nä kå rä ngä ätagwo man nä kå rä Volvo, nä kå rä Fau, nä kå rä Fau, na ngä endetwo må no nä kubara ätagwo rä rä Chakimani wale wana mametaga Chakman rä u nä arageirie andå rå gongo rwakwa må no to he må rigo ararehete kuma kå rä a Mombasa kå rä a å guo gä cukä ro gä akä kä a meri må rigo wa kä ndokä rä ndå kä amba å gagä kwo kä ndå gä tagwo clearance what have you customs what have you å ragä kä rwo kongo karakä rehwo karagaca container rå mwo nyamå ä raigä rä rwo macini cio cigagagia må ndå må no gä thiä ona å korwo wä må thomu atä a ia gå banga na gå bangå ra mä rigo he å ndå ä rå maga å kona tarä må ndå woya må gate na ä ka å ndå very swift karå maga å guo kaigä rä ra turera å kaigua yaigä rä ra 40 food container ihå rä te thimiti rå maga å guo akäigä rä rwo amba ta Nairobi akinya Nairobi rä kå ragä må hä nga kidogo wa clearance and customs and what have you å ratuä ka må rigo nä å kwamba å ikare holding kå warehouse ya Nairobi thikå ta ithano tondå nä aä na bata rä a gä cagi rä arauga tondå nä akä ruta må rigo nä weherio kongo-inä rä ekå rå ga onako gä cagi ngari akä rä nayo ndwä matereba ma turera rä gä cagi andå nä kå igua maigua atwaraga kä athiaga na turera nginya Rwanda tondå maita marä a maingä turera yo gå tiä ndä må kamä ona kä rå gongo renji to turä ila rä ndirona andå ä hiå rä rie thå ndie hawagä oce aorä a turera kuna kona harä a mä orwo atä ingä re karendi ga gwitå rä ndirona ona harä a haitå rä no ä tigirwo harä a kanitha-inä tondå ngä yunä ra harä a hakanjå ra no ikarire rami ikare rami rä u nä nagä å kire na kå gä cagä ra gå thiä nakä nako arabata nako people were mesmerized kwanja mamba mona å ngä kahaimba hau igå rå atä rä rä batä rä ki å thiagä ra hau na nä ndona nä må tä må igå nä KDK atä rä rä gatua tuä kire tå rehokerwo mä rä ngata ä no kä hakä raä kä ayo iraä kä raä gä tigire kå rä a holding nä thiaga hano guo na ndå gå kinya mbureki ya kurumane na mbere very crowded thinking amera stability ya kongo gaka rĩ gakä rä te nginya Mercedes ici muonaga ciä thĩ å renda kuga no gacengere kahana å guo you know people don't know ä yo nä yo rori ä yo nä yo ngari na mona ta kahana ta ke week na kä o guo no gathiä nginya magana mau merĩ comfortably very stable agä korwo å kaigagä rä rwo må rigo å yå å ngä wothe gakagucia rå gongo andå nä maragegirio nä batä rä ki mundu aranyita ha nyita må the wakinya ikinya rä a mbere rä mwe kuguo kå kå nyita haha å coke hau haia må thångå nake aingä re kä mbini-inä tatiga ndä rakä ona nginya kå rä a aya kwa wangure rä guo å menyaga atä he må ndå å rakä ra haha thä må the ona mwena waku wä na gä cicio kä u kä ngä ä rorete haha rä u ä nyonagia haha mbere ndå ngä ona wä hau no å kire akanjikarä re hau na nä yatambå rå ka haha mbere atä rä 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 u kameme
Ya tirire kai gitire kira kihoroka ai mutinge kenoga ya ba mena bava munima rugatire no tana tonya ri ndona murigo ikara we hora ikara leu riko hagiro merigo aigo hora ikara leu na indo icio eure dio ko hiureria ko waka muthe kwihuririo haha nige kuiganira wega biu ye kiasiri tutengeria bloti kidogo he andu tuguthiaga utemanyo na thuri yes araka hiuria aya atire wewe ukire mute iguru riu Birorio hiuragio kona ni anina bara we drona bara no driver ni amenya maguru meke mario bara haya tothie ria ine be patriki haya ramengaria mwena uria turi muno no urona wega ugutimamba thabe we jaramba ndume onere kou we mundu na igerera nginya Rwanda ni aramagiria muno nginya riu andu itura marauga atiriri ni ukuhoya muriu ni tukwenda kumenya guku matukwa igana turiagie muno ni ciana ni irenda undu kungi ukamonio mwago wa gutonya handu haria ona kaba tugikire maguta majukio ya shui majokio handu hariku riu kare Patrick arutire wira ucio ya tata marauga atiriri wagikuwa arume Iriara ugatiriri na mwekerie megutho guku mukwa batatia eno aramba tuona ngathi eno ti akiri ni ngathi batirikira sasa ne mekuigira he oria mekuranga aramakuwa na kai Jesu akiri mwega ai mukomura ihaniririo guo na ikangari yaku ona rimwe ni thia itari ikanga haya we waike guku atiriri wakaro guku ukiigana na thiini gwakwa kire kubatwarira rori si andu aria matari mauma rugongori chances ciao cia kuona turera tailor njiri very slim na wekire ikongo niguo gwirokire ni maragaire mu amwe taigora igoro reke igora ina nginya mabarite taigora gaiye kaigwe kinanda igwe kinanda ma gaisa igora kira kunia gosuga ama yana Mercedes Actros 3340 ya kile kubetwara bochi yes wacha ruwa twara ithe highway ameratiri mama nyaka mwaka atinge tengera Patrick ni otwoyagira muno arame tuingira highway yes tunyite highway arame rutha isturaria K150 ya yokunyihia ihenya riu kidogo na gateigwe gatakarathie ocho neki arugamire bara ni arathi ni kumwetuka to tondu ni aki championate project yo handi wa miti na gakimobilize heka undu endaga itura riao ni ekato project yoro you start little ukonekana we mobilizer and the community influencer ni muthuri we muritayu arakiuga atiriri ni ego champion ga project ko hadi wake wa miti which is very noble because global warming and what have you mazingira ni muhimu na utheno rokira ri neighbor wake ri ni mari mwari ukorago thiini wa memerekia maragithia neighbor cio maramwihoya atiriri mwari guo ri aria nake agoka gutuoya undu uyu wike atia wonekani
Nenehe. Yes. Maraki hada mitibega. Na mohoro maroka na kamera. Na microphone. Yes. Karia Njahi ni oraheana amarĩtwa ma andũ arĩa mekũatia. Mekwaria. Kauga Ngai kwaria no cio. Ocio rĩ mũndũ itura ũcio rĩ. Ciana ciake nĩ ici gũkũ. Tũingĩgathĩrĩria ici. Gathĩrĩria mĩkora. Ũgĩkĩ no cio nĩ wabangi. Ucio nĩ bangi ĩraria tibe. Nake oka. Kalebu. Oka aria na andũ mohoro. No nyihia mohoro. Nĩ ũraihagio horo nawe. Yes. Are bwara kiaria. Tumia yake na auga ati Karia Njahi. Ona akiheo handu. Ona ko no rwimbo. Yes. Yuri arainire ri. Andu aingi hau maratheka. Ona ke no arenda kuoneka. Yes. Kuraye kinya riu mobilizer munene ri. Project head and coordinator akiaria Karia Njahi himself ni arandikite full scarf igiri speech yo de kana ya waziri bere tugeni gazo cia mwanya mekundu wetagwo Kiru Nego goge mwani roko shiga na huko. Na ni motini. Ni dagi tu wiro na dekiri rida. Na makia moya. Gakodi mobilizer. Waitura riri. Na nemuroya. Dinapre. Thank you. Beni gwaba yana historia itura riri. Kia ya tumile kwetu roko 14. Na Kiru for that matter. Yoke ludojo. Na gushoka. Dimwe kia giati dikiri yetu ade metiguku. Niego mwengano ziado madho ya ba uku. Bazazikicho nethirikari. Yoke hau nego hingana gucokeria andu 10 na ngatho aria matugicĩire na njĩra itigaine. Yes. Araria ithaa rĩrĩ rimwe. No igua araria na andu ariku a mohoro ithaa igima. Yes. Karia Njahi marĩkia mora atĩrĩrĩ ngwenda kũmenya mũgũtũrehe thaa cigana. Hau ndaria haroka thaa cigana. Hau particularly hau ndaria ndeta coordinator ri. Aero atukuona kana mukondo gwa Gikuyu. Kana mwanero aida wa Githweri. Yes. Basically mohoro matha emwe na tucokere thaa ithatu. Hakiri hega. Mutigatigirire hau ndauga ni tuoyaine na tha magugu. Na njindo. Matifa. Yes. Na maraki capability itura riothe. Iko research ni nereko. Reke one andu aho. Ni turona nio muthi mukirore. Wa Virginia tondu akagia TV gwaku. Omundie. Wakije mathaa ma mohoro ri. They were all glued. Marona mohoro. Mariwa. No tuikinyirirwo. No tuoka. Maraguka. Marakihurira riu ni boss yo aoretete mwari. Mamwira muria niki gwathie. Aho rora gwati. Mohoro mau ni kwagire space guku Gikuyu-ini. Ni mewekirwo mohoro-ini ma Githwairi mathaa ya ithatu. Yes. Marageterera mohoro mau make. Mathaa ithatu. Yes. Na true to the word. Maikaragite maraigua atĩrĩrĩ. Akwingine ni kwamba kundi tofauti zimekuwa na shughuli za upandaji wa miti ili kuangalia mazingira ambayo yamekuwa yamedhoofika kwa muda sasa. Ripota wetu kutoka maeneo ya Murang'a atuarifu kwamba kuna kundi moja kutoka Kiru ambao wamejizatiti kweli kwa upanzi wa miti. Tushikane na yeye. Tushikane. Moja. Tujitane. Moja kwa moja kama unanipata Rachel, kazi kwako. Nam
Ithuacio Kare buarare Ongona maja na kare buri Mekude hothe Shughuli nzima ilitekelezwa kwa weledi huku wakizingatia kanuni wakubwa kwa wadogo za kuzuia momonyoko wa udongo na tabia zingine ambazo huchangia kudhoofisha. Mama huyu hakusita kuimba nyimbo aipendayo akikumbuka umuhimu wa shughuli hii. Mare Mrs. Karia Njahi akaida karo boy ake daily aine de welo ine lagu ne nene inga ulo na nyamode ani anafara sajambura kiridi. Ilikuwa ni raha iliyoje kwa wakazi wa huku Kiru, huku wakiahidi kuendelea na shughuli nzima ya upanzi wa miti. Nikiripoti moja kwa moja kutoka Kiru, maeneo ya Murang'a, jina langu ni Recho Washira. Karia Njahi athitira hau ndanareho Ginya hakata we ona hakata we athikondegenera uthurio cithe wa kairitu kau kere kararehire njaguti andu aria mararehirwo tiwe ni uhoro nyina waka mauararehwo akĩina nĩ maũndũ ma bata tũrekĩga tũrainĩ kũire tũinaga nĩ kũhanda mĩtĩ rũcio rũngĩ ũkĩhonjuo ri ĩkĩra ngĩnĩia andũ a mohoro nĩ otige kwerethera kũingĩ mathaa mau makoragwo me maene tondũ ndũngĩheo ithanga na heo ndagĩka ũndũ kũu nĩ kũrĩ andũ metagwo editors arĩa matakui na nĩ mathondekaga nyamũ ciĩtagwo meme na tau rwĩmbo rũu rwa nyina wa Kĩmani no rũtuĩke meme. Rĩu marwĩmbo nĩmo marekĩra kũu handũ amekĩre ngĩra andũ ũhoro wa history ya gũkũ history ĩyo heana ya kanitha gũtirĩ mũtambo ũngĩkuonera ithaa no thire njorua yako andũ acio nĩ meka ũru mũno na tũtigũcoka kũmerorera ũmere ũguo. Atĩrĩrĩ ningĩ Karia Njahi mwĩna mũkanguo rĩ ũmwe wanyu nĩ abatara erute Gĩthwaĩri impressed.